ungumjida ufuna i-high quality yomfazi, uma ungumjida ufuna umfazi wokuthatha, umfazi o-right wokuthatha, ambothatha koNcube. Ambothatha koNcube, yabona ungathatha koNcube angeke uzisole because umfazi wakoNcube i-high quality. Aso made in China umfazi wakoNcube, umfazi wakoNcube umfazi ohloniphayo, umfazi omuhle, umfazi olothando. So uma ufuna i-high quality not i-made in China, ambothatha umfazi wakoNcube angeke uzisole. Lapha uyabuthole i-quality and quantity. Uyabuthole yonke into oyidingayo emfazini koNcube. 2025 ngumnyaka omuhle kakhulu ukuthi ungabe lokhu uthandana lesikebereche somuntu into ongahambeki la emall. Uyabona ngo2025 kumele sizithandane nje labantu bakoNdlovu, abantu abahle. Uyabona wathandana umuntu okoNdlovu, umuntu okoNdlovu ngisho usemall uyakhona ukuthi uhambe umbambe isandla. Uyakhona ukuthi phambi kwabantu umbize ngobhebi. Manje lokho okunye kuyisikebereche lokho umuntu lokhona uma uhamba la emall so kumele uhambe ugijima emall. Uhambe ugijima uhamba phambi kwakwenza ukuthi ungabonakala ukuthi uhamba naye ngoba isikebereche into engakhangelekiyo. So sonke nje asithandane nabantu abahle abakoNdlovu nje kuphela. Athanda nomuntu okoNcube uzovumelana la into enzoyitsho manje. Uyabona abantu bakoNcube ba right, balothando, balenhlonipho, bathembekile futhi. Inkinga abantu bakoNcube balolaka. Balolaka abantu bakhona lokuxola futhi kunzima baxola abantu bakoNcube. So umuntu okoNcube ungathandana la umele wenze sure ukuthi umkwatisa because ungamkwatisa nje amaphini lezitsha lamabhodi uyahlangabezana lakho eminyango ekujikijela ngakho futhi ukubulala straight. Umuntu okoNcube umele wenze sure ukuthi umkwatisa because abantu bakoNcube balothando. So umuntu okhona mawusumphambanisa bese bona ngathi usumbetray, bese bona ngathi usumuse. So yabona, so umuntu okhona kumele ngumzondise because uyahlangabezana lamaphini lamabhodi eminyango ngale sekujikijela into ekhona. Khulume nabantu bakomoya, uyabona ukuthatha umfazi wakomoya kufana nokuyalala efasteleni livuliwe izulu linile. Yanyike evuzihlanya ngomsindo, umuntu wakhona ukukhuluma nani stop. Uyabona ukuthatha umfazi wakomoya kufana lokuthi uthatha ithaveni uyilethe endlini straight ukuhlala kulomsindo, umuntu wakhona ukukhuluma nani stop. Idrama balaba abafazi bakomoya. Ukuthatha umfazi wakomoya vele ukuzifaka inkingeni kahle kahle. Ngoba uyabuthetha icourt wayilethe endlini straight iradio ethaveni. Hlala ubangela umsindo ukhuluma nani stop. Ubusuku buqala buze bepheli yakulokhu ukhuluma, yakulokhu uthetha amacala abafazi bakomoya bakhuluma nani stop. Mawuyindoda kumele bekwazi ukukhethela abantu abakumama o-right, mawuyindoda kumele bekwazi ukuzikhethela umfazi o-right. Kahle kahle mawuyindoda kumele uthathe umfazi wakosibani. Umavodlozi kahle kahle mawukhetha umavodlozi uyabukwazi ukuthi uthethe umfazi olesizotha. Kahle kahle abantu abakho uyabukwazi bayakhulela emzini olothando, emzini olenhlonipho. Phela umavodlozi abalothando balenhlonipho. So mawukhetha umavodlozi ukhetha umavodlozi ukuthi umenze umfazi, umenze umama wabantu abakho uyabukhethe kahle. Lapha uyabungayikhethanga impisi embethe isikhumba semvu, uyabukhetha umfazi o-right kahle kahle mawukhetha umfazi wakosibani umavodlozi. Uzithanda nomuntu okoNdlovu vele uzamphikisa, amawazithanda nomagatsheni vele uzayidaza inkani ufanele ichongololo straight. Kodwa engikutsho ukuthi mina bonke otsheri bakoNdlovu ama-wife material and ngiyakwazi ukuthi lizathi abafani but mina bonke sengake ngahlangana labo baningi, sengake ngahlangana labo bonke ababe ngama-wife material ukuthi mina kuphela yimi engaflopha but bona otsheri bakoNdlovu bonke ama-wife material. Yonke into ongayidinga nje kumuntu wesifazane uyayithola koNdlovu. Uthando uyaluthola koNdlovu, inhlonipho uyayithola koNdlovu. Kahle kahle koNdlovu akulalutho olushotayo. Lo muntu okoNcube kunzima kakhulu, ukuthanda umuntu okoNcube kunzima kakhulu ngoba ipeace awuyitholi. Yabona uma uthanda umuntu okoNcube angeke uyithole nje ipeace. Umuntu wakhona uthi ubuye ematshwaleni udakelwe nje, ubuye emsindweni uhlangabeze ngomunye umsindo. Kuba ngathi utshintshe kuphela ivenue ethaveni mawusiyangena endlini uthandana umuntu wakoNcube ngoba abantu bakoNcube khenikhuluma ziyakhuluma indwangu. Umuntu wakhona umthole kulinde eminyango ethandela ithawulo ephethe uphini elinde kuphela ukuthi akhulume, elinde kuphela ukuthi ayephuza kubangela umsindo. Uthanda umuntu wakoNcube kunzima kakhulu ngoba vele peace nje. Yabona mawudecide ukuthanda umuntu wakoNcube uhlube kwazi ukuthi usuvalelisa ukuthula, angeke uphinde ukuthola ukuthula ngoba umuntu wakhona kheniyephuza. Asikhulume nabo otsheri bakoNcube, asikhulume nabo umazilankatho otsheri bakoNcube. Yabona otsheri bakoNcube bahle, otsheri bakoNcube bahle jealous down. Inkinga abatsheri bakoNcube abaziphathanga kahle. Yabona otsheri bakoNcube bonke amabheyabheya, abantu bakhona ababekekanga, isiwule isijolejole sithandwa abotsheri bakoNcube kunzima, isisana sana umtshado wenzinja. Akula tsheri bakoNcube oziphethe kahle, siwule sakhona kunzima straight. Umuntu wakhona umthole labo 5 ama-boyfriend eserious yabi yodwa, abanye ngabemali. Mawuzifaka utsheri wakoNcube uhlube kwazi ukuthi le BP nayo usuzifake kuyo, uhlube kwazi ukuthi isifo senhliziyo ususitholile wena straight. Before ujole nomuntu okongwenya kumele uqale uye ku-training yesisotsha before ujole nomuntu okongwenya because mawusiyajola nomuntu okongwenya uhlube kwazi ukuthi uya empini. Mawuthanda umuntu okongwenya lihlala lilwa every day, every time, aluphela usuku lingazange lalo nomuntu okongwenya. So mawusiyajola nomuntu okongwenya uhlube kwazi ukuthi ule proper training yesisotsha uwenzela ukuthi ube kwazi ukuthi noma yini evelayo uzoyimela. Utraine enough sibili ngoba lapha na uyiku relationship uya empini mawusiya kubo Malacost ositshela.
understand singabantu vele siyawenza amaphutha vele it's common ukuthi umuntu kumele ayenze amaphutha but iphutha lokuthi ujole nomuntu wakoncube ungalenzi especially mawungakabi serious ngempilo yeah especially kakhulu mawusathanda into zesijole lezi ungadlaleli koncube zinolaka olunye olunzima kakhulu indwango zenkosi lezi vele umuntu wakhona mase kubambile ukuthi uyamjolela uyabe ngathi uza kufrya akudla inyama qeda abachiyela izinja amathambo abantu bakoncube balolunye olunzima kakhulu so mawungakabi serious ngempilo ungadlaleli koncube ngoba uzofela khona koncube bafuna abantu aba serious ngempilo.